Ju-22 je borbeno-jurišni avion proizveden u kooperaciji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Rumunije. Prvi avion je poletao 1974. godine i kao takav je u mnogome poboljšao stanje domaćeg ratnog vazduhoplovstva. Zbog zastarelosti Jastreba Ju-21, koji je do tada činio glavni borbeni avion ratnog vazduhoplovstva SFRJ, javila se potreba za novim i modernijim avionom. Sam avion je nastao po uzoru na britanske avione marke Jaguar. Sličnost između Jaguara i Orla itekako postoji. Međutim, Jaguar je koristio savremene motore, dok je Orao koristio turbomlazne motore, što je u mnogome ostavilo ovaj avion iza svog konkurenta. Srećem, dodavanjem komore za dodatno sagorevanje, avion je ostvario i veću brzinu i karakteristike pri poletanju i manevru, ali još više povećalo potrošnju goriva. Samim dolaskom u sastav ratnog vazduhoplovstva, ratno vazduhoplovstvo je dobilo novi izgled. Novi avion je imao nekoliko novih funkcija, pa je zato i smatran revolucionarnim. Beleži se kao prvi avion domaće proizvodnje koji je letao većom brzinom od brzine zvuka, kao i po prvi put vođeno naoružanje. Dalje modernizacijom ovog aviona došlo do stvaranja novijih, kompaktnijih aviona širokog spektra namene. Neki od najpoznatijih novonastalih aviona su trenažni dvosed NJ-22 i avion za mornaričke potrebe INJ-22. Danas se u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani Vojske Srbije nalazi ukupno 28 Orlova. Njihov primarni zadatak jesu laki borbeni zadaci i trenaža kadeta. Posebna efektivnost ovog vazduhoplova se ističe za vreme građanskog rata u SFRJ, kada ovaj avion deluje pod zemljanim položajima skoro pa neometano, pri čemu ostvaruje značajne uspjehe i prikazuje njegovu sposobnost u pružanju podrške pešadiji.